Damele teo kalamo, damele baro bella yo, damele baro bella yo, karamela teo, tana kira kura kiriyo, kira kurini, tana kira kura diriba, ni teo kalamo, damele baro bella yo, damele teo bella yo, ni baro bella yo, damele teo. Beretal jolo uno tien penen ma yub matine way kelo yub ma pe teo bo per tek total wa tamni oloto yen meti kenyu nene de bero ko mot e winyo ngo matiero fon matine kono dok e kom tuo man en man tuo ebola ya no tuo ebola kono bero tuo ma chel ma tie ma per tuo marati total maka yen ma chen put penge ebola ti do in pange kwen kan bero ye ebola intien ma rio no me ne odano ai lomo mego me Uganda so tuo man kono kon dakta beter matot awatigi dakta chil ma en kon bitu nye ka ene yen nong mai tie ke ni pe kope kala pen mai kan tie ne ichwa la pen ma mego ko comment section ka en ni choko wer dakta onen ken me kon yen kon che kon dakta bi kwano kira tuo ni chake kere dok ken ma bene nen kere ga dok nen tio ma yen so ka inde ne la nyut mage madak da kon be kwano tie nene olto ibere kar meluo jumate ngej onyo daktare wek no nene olto ien klar ien nyo wa po be onya cher ken pen ge ane chelo kono nya ke yamo kono nya ke gute kono nya ke ni ge ane tiche dakta kon be ter wenga chel so la bon balo kar kono wa jol panelists ko ene wa chira ti yumate pe ko we ken ne like and share and comment put your comment there chira YouTube channel and subscribe or follow on my Facebook and LinkedIn man what done ya ko maliar lera so anyway what here ka better when what time juma follow man ka mo can any platform matie doge yo put out te cheng ol to ga twer no mer wakati yo when but wa open so well nen ka enni ana mo ma diete kan mami tiri ne gang tie ninga Tie. yeah Apoyo. ti won la mera Lady Grace polkare Apoyo. Motekan apoyo viewers, apoyo panelists, apoyo dan weng. betal la mera Joyce achiero tika en Joyce ajole matek yo matien Apoyo tutwala apoyo neno weng apoyo dano duju magitiga neno wa bene betal man kono la mera bina timatina nene peti tie tich bene Apoyo chini ruk uniform ke. Ingalo mega ka gen man Chini no tiro kada ka chel ruk uniform ba. Bira de wi wa bira Apo twal be wa ruk mega bel chal eruni. bira yo so ki waro wakelo all the viewers panelists not they can apoyo tutwal Fajikan. Ki war ma det wakelo unu dakta ka ene Dr. Caesar Achae ma en be neno ken ma mio fon ma tiene ma berada so in ma ken pe ko be chet kamo dakta wa fo tie ma me wa fo ya jalo karo me tien ma bieno ma mio fon kom to ebola ene na ma put po chero kanya bo mami ken ma juini wa nge mero nge kere tikere pian kay nan ni la tem na cho chela pura chua ga ne se mer nyan kero ma apoyo tutwal patie apoyo neno mi tin ba tiro beja mere ko wir ngo wor fur kar ando no fur ke yuwa fur gen moya apoyo tutwal apoyo dano duju apoyo jomatiga neno wa apoyo lutino matiga biro wa winyo pony ki apoyo la pony matin mo biro dakta apoyo da tite wa gin mabe wa gwa kai ba apoyo ya apoyo tutwal apoyo konyo wa tutwal ko do winyo niki bori ka wa kerti apoyo lutino apoyo be apoyo na ana mira chak kong menu teni Dr. Caesar Achaye andong awero ticho dore petie revalidated where per me down yat nyo kama
até muchísimo dano kama mio gucherie ento patel mi yat que como donc mana lo mama be me phone ano duo ni alok ikum ebola atamu nying ebola ni donc nying mapenyen kai wati ebola chi bol down no nge oni mono tuo maraj mada aya kitung chel kitwar long ni ebola virus disease nyo kinoni ebola hemorrhagic fever telokeni kita nyutekere chao ken chakki kong man nen perat tual ento iman madong no raj madama no mano kelu chadu remo ngoko remo nyo kelu remo bene no chao ken cut keep the del one yeah so mawiyati ebola enobergene tu maki koba ye chakne polu chakiliero ke kelo ledwan kakabo ke maino kumuto ngero kelo aba which ke kelo chado Mado oi maracha de dani en non ene don kelo madong dano chao when remo nyo ngo remo nyo chado remo mono no do da maracha de dani yeah chitu ni enene tuone nego dano tutual le pingene pien kai in ebola i renyo pi manoti kumi i renyo pi matek mada sidong no kumi tu ginero en eno ki an no twerne kero pol kare chake ngeni na reo nyo ne due de sabera de kawa nyute ka o chake ma nyute ko yoro mo cha ken nyoro ni tuo ni magwa mada and kind of code teoro kong sabera de ma udi gwa win yo liaro ke ken ke nyo iwinyo tuone let and iwinyo kumutong chake no and gong yo mano gene mano mol tu ma mol le ento perwi bol pol kare tu to ki dog wa ma de ma wai kom chadu remo ngok remo kidongan ba nero down ni no comunero di pe si long entra ne teo Sì, da te ko pacer mabo tu ene kache nen umaga yen pacer we ngoro remo kono ke remo machwe ke kono ke irgi any opening and direct it progress slowly kera we te kere pian pola dano ger ngejo mege watam ne ka komno to ngaga ni ne cha malaria mate liba nya dano me pia cha mo maria malaria gi ngaga tam matim pian wa nge ke ni mabe papata tie ke mukana ene malaria ko no ka bien ka libi ngal papata tika kwana kita waje ke ni gana tuoni chaki gwa ni na rio mano in tuo doni kumi
Now, sabira death, Ka don you coming in your rio chi to get dog wow when car can to to a rat one. Yeah, cow okay. Now there when sabira death. Cow town you take more than me car well in young pond. Kid to them we are connected. Paul Care, Medero, Neo Kama, down like the Damayo, a character de Remo, not Remo. Molcado or criminal, no right, mother. Kid me, Ebola, Chow Kene, Ben Fair Port, two, Mumano, Paul Benny, Africa. Chala malaria, chala cholera, to Macau, Bino, Kelulia, Mother, cholera, or Likelo, Chadremo, typhoid fever, Morocco, my chow cane, Kaya, Dactami, and Emmy, on Bennett, a Pimu, Nikon, you only pay malaria and cholera, the typhoid, gay meningitis. Kidong, and Madong, rat to try any Ebola, Macaloni, viral hemorrhagic fever. Hole, ya chakin na giro mo, di chak clear, ya bawi. Kamete kira. Ginawero, who made the off right to one pen. No, a chewing gay, chakane, don't get it. Banda or no. K, chewing, K, kidneys, or again. And he don't care any kill to you don't gonna chill my muted to in the with rem rem for plot then for care you know one your injection but better man I can't no rem tumor they take a bleed still looking out to very thick and don't get married matime Ebola Lokman me plotting no bad level when you don't ade yabo don't talo ngako remo nyo tado remo don't forget mede don't kede command when you ni karemo tiga nyote mon nyoro ni tuo dong raja dizani ene dong tiga nyote kong da dok chen man na ke ni bola ni ai kwene an lo mate bien kay yeah ni bola ni Pero ni kuno mo no tiege Democratic Republic of Congo. Yeah. Ane karma kineno ku onen ye imwara Pierre mara Alpha Chel ni wen ke Pierre Pierre Bichel but ku real da no ma te ko toal kinoni Paul Lutu no gitie and chuck ke kulumo gelone Ebola. Too well, you two da Ebola. Yeah, I took it away Kenny. Ebola, Ebola virus disease, Ebola hemorrhagic fever. Tell of any in virus and a virus in any and a better Ebola virus ma kobo directed kai guru ngarimo matigi tuo ene kobo get
kai pu le tu any problem and well holle your mouth will can then can you know to will holle lu ti god ya no get wa holle tu sino ani kalau ti god ya ti wa holle tu when and the ruo guru pero magbo ke wet tu to format ni yeah See, Doctor Maput Ben again, ngayon la pen ger ket bera nating ola dogi pianji tero ponyin mabaya da tuoni karo iwachi karo ke gute ken kachik wang pian gini ka dong iken gang kwecha ngej pe dano mo maber to alpe in bane nano kachi pian wi apo kachi ipajo kwecha ka tuo mo mako ngati mo dano biano ka ne la tuo ni do ngom pian no ngej mo maber pe but ka bene wana ka chake fura chaka mer rom chalo kolera gi gono ki malere ki gam ken mano chakwak chal ingeo kwecha dan mar guru kom dana tane yamo kono gini yamo mano ko ben gini ka don gini keje gute ke ken wax ben no gen ben ya dagi daktari de gen atamo mateka ye me kope ke ma kangarmo ogudu la wore ene kita kope kede ene wa wajini kom tuale ikin luti odia mapira tekni luti odia matiga tikiro tuo matiga bola mier gune ni guru keo gubo neo gitige o kegene roji chinge ke bukero mas doge igu ro mupira iwi well gang kedebet nyo la mo ma gong yong la tour ke bola tour pel good come on yeah so twero bit ni kan harmony on yo la ne twero good si kobo come yeah Paul Karen Ebola don't right now kill at all in terms of percentage yeah tie ma kira percentage pero obi na percentage pero when but yeah pero when is the top one yeah so yeah in between this average can be the average of 50% do you know put tie mal percentage ma talk kunyo ni dong yap tie ma ke yeah yat mo ma kilone a number z man dong abbreviation mo ma it were me in nekleto and to be ka no yat tie stop ma kinge yakati ni ni ebola romo mi ne John manotu puti ada kidong kon dan magilone supportive care bien gin makelu topole any makom ne oni so mi nani kemer pi kom wek kom ne wek be a twin your no tap on your can go balle bien at pi don pay kom twin tap on the balle bon made yeah ato dugi compagni baras ni holle
kobo ki ka igudu ngaro ma brem mano bara si igudu ngaro ke wong yo kai igudu bon no ke panyo ke tu it working kobo tu Kira dong gen data pian iwen kedwa bonge magen pian iken gai kucha angene gamente me Uganda ichani gunya luti ene me Ebola el team I think kilo keren kape we out here with the willa pian yada gere poldano kong no genyocho kaka guneno gam kan shel gen ka put po o level man mano remo chao ka te yene now inene ni ka pier tek mo ke dong twer no mero ga chalo kono roj mage ruka chinga ni ngagi ko poko ne kin ping no dong dano wa bet kere kono ya pian ya da ka chake inoni mego bino pare kom la tenne o kono dunwa ki pi ngaga na liero tie ngagi ni e no ngane ngomo me dano tim ko ya chake ke ga mero me la mero ju stig la pen a wek no obino pe mi la pen me pian ngay padano ikipeng na mandari la kumto yo isi mer penye ko bedino Doctor, away ka actual pain money before we are will come Jim and look on me. I tell a poor Mary, a poor down do you wing a poor Benava Jumatin now. A poor into 12 doctor me or carney. I think it pain money Rio man knock a can anyone it 10% money man knock ma ka yarono gi romo la quogi. Gine meron stage man ma don't get ye. Miro kamano yat tima be kidong miro to twale kama intensive care yeah pian abipo latina nya my British mo no Ebola ke Sierra Leone yeah we are poor yeah Kelly Royal Free kind Royal Free Hospital yes Tuo Chang telo kene kagi kelo kama yati kontie twelve chang pen yat dong tie kidong gina pe attack ni kenen ni kero pi we kom wek bed pe pa chini balle tak balle yeah more pe attack to sino mero intensive care okay ento kikit medical facility ma pajani ku perbe do tek kedebet Jimmy Otamogene tie every district taking what we call Ebola district Ebola task force. Yeah, so don't district Ebola task force near me. Gentigi may be your may kero nakama to win any to unene. Don't get Jack and nog with you form and of the rule that it were quanyo sample mag perpi mone we kinyang oda ni enini ani Ebola ni kage kwanyo yor si ben cha ken twa la down we gunong treatment no ben yor yeah give penya Mario ono tie en malu kom yat kreter kene we yat komberi tie ma kage la no manu fudje pete maraj romo la ko pangar mone now na tinga pene yat any no ne yor nyongar ma ken romo wilo ne ke jo mero bet under prescription on your under general medical association yate in mirobet ngad matiki der chalo an infectious disease physician cho yat yeah pen yate ni
bene miro enunge complication ngom ya pel ke side effect ya pel ke ne kidong ngom ma be pa ya tie ma well kon yo tu bien en miro mi tamien le bola tu wek la tu kadong right down a year mo ni yate Yeah. no nge dong gira ngom ma ya to betimo Chakare. yeah Apo ito tuwal tiar mabe apo ito tuwal wakdong La mien waro bena tege la pen bena waro karo penya yeah waro bena penya. Yes, when my drunk ko doctor, man knock and now me tell you may need a bit of time again, probably in mat peak on man knock. There apo ritual bien ma megi me bien ka lok lok ma per tek ritual ma lugo lok me bola man bien ma per tek ma mera wan ma bet ki ngeji ritual e kar ma kudano gi covid kum down ti gor ti do lobo bene bola ko beri tie ken ma wajane ti gam ani tien ma rio na pen mu kan ma juzu pen ma be ritual ma lobo ke gen ma do kar ngeji mega doc kum lok manene wache in ti dakta ento ko bere peron prescribing yat chidong angene dano ko ni mukana magwak ju manyen mapagi ngeyo in kono gitamne dakta ma pero mo choyo yat no ngo marach ma pero mo choyo yat chidong alego no ne ke ramo explaining enone wak lwak go bet ke ngej in bere dakta ma wan ju mo ti wa kanyo ngeyo dakta ma dit dakta mo ti ma tek ma bene kat bene put ko bere donc fetiga ti kuri tiga ti metiga liaison gidan magang lok malu be lok mental health mo mir po yindu twale ye lego ni keramo tero ke lwa tie yeah boy the penny UK kan mwara a pitch cabin miro doctor good him give me the revalidation revalidation tell of thinking nero ngi ti ka kwene keep me teach kilo tuo chidong an patim revalidation pe logario me achien covid bino tikidiro ni na revalidation no by mwaka chen naga to 2021 and in 2021 madong that team revalidation unknown to makaka kede watin and a take treatment don't pull car you're chere of ya and a take condition make you want ni renal failure so you're chere of ya 3 times a week however no dialysis she don't penny in a car nature of team of ponye ke that did kenan ka nature tie ana apenyo we no ni andong anda amir niero be register ento labo license the license track no matter ma kai team of validation and again ma at that practicing then I gave up my license to practice then the active validation when you know and and the girl and there below and me age I don't cheering out of my bear one check what that what are
Mawia chairman doctor ni. Yeah. Yeah. Tie kete ene pian kera o waje ke na nen mabeno nan te chone pinke ene in metin na wa one kind of mio awareness o mini phone ikom di man matie kai nen gino ma kan tie symptom ma che kage wache kai tie nen in no kar ma chere na doctor ma me chon en kage po wi chon ti o to wa no iberi kar me chiaro me no con me mete ala me robina ne mer mo manak ikom mek padaktane Yeah, na miro lok man mat nok tima keja ne pen na command. No party expecting the doctor explaining about his health issues in the public domain. And okay can ne just me wajane probably pay take a practicing kumbiri based on kidmanu chekmo kana kind retirement maka that you cannot really prescribe medication. In any way, that is gen mawangeo. But on the health issues, we don't really need to know that. Now, gen mawangana pen in. Kawan na kan mo karangit mala menwa Joyce a chelke Dr. Alfred ulo kom diabetes. One of the viewers of Karawa wati one po nenchal ko tiga ngi ngamo watiga lokane. Yan we are not experienced people. We are not qualified people to talk about diabetes. So we had to explain the background pangara chela. For example, na menwa Joyce ma eno ne tigi diabetes for a period of time. Ma bena NTA one of the community person. Mano git ponyo dano kilo me managing chukare ke mano dukuo ko bet. That is purely gino wa penye enoni. Madong lego ni doctor timakeja probably the question for you straight. You didn't need it to explain yourself before the public here. Then those are private matters. But nevertheless, can madong nyang kan in ka indo retired from work. You don't prescribe medication. Ti enoni gino mero viewers nyang one what yellow down manogi taking it ikom topic money enoni. One ben machala ane tila ten kwan mano tiju mukana palanis mukana mano we learn from mano ludiro mano getting engaged from topic mano wakilani kedong we share bene with the viewers tam make it and viewers bene mukana tie professional bodies mukana betisuluti kwan machala one. So the platform is all about learning about issues that affecting one community in various places. So tar paluo ti wang o makelo dan katiel mer wate lok me fun ma romo kwanya wa yo ma pat atamane apo to one. Beara no, ko. ma put bedo ma doctor foot be do merga wanen kong gima juma wa tika chene wa ka tie dag la pen no bana wa wor ke gila wa chiel wa no pe dam no don kon chene tol wa no pe da ko no kon nga man no doctor wa ja ko nga en ne la mero bena iramo do ga tio tichi majui Okay. Thank you. Man asked about Facebook user. Mawajane, thanks for the program of today. I'm ready till the end. Good evening to you all. Thank you. for chicken in metin and wake Facebook ni pete ka together. And been asked about Facebook user. Mawajane Afoyo, CEO Patar Paluo TV. Thanks for all panelists. Meanwhile, me awaka kidota mera. All doctors me awaka chunya yom tutwal igunduchu. Atieka winyu puony unatero ira kare ke kare itar Paluo TV. Upo tutwal me miyo kare me migi menano wa kare duchu. Upo tutwal. Man akibat Pearson Loloka Samuel. Mawanyana atieka chiel ki wun jowa. Poch ki pikari pipuony kom tuo man ma Ebola matie ka yelo pacho kan Uganda. Upo tutwal Samuel. Man about Facebook user, Mawajani, thanks so much, our elders. May God bless you all for the program. And man about Facebook user, Wajani, greetings, members. Oh, which one? Lolaka Samuel Wajani,
mano put ng'at mo keken put pe no tuo meno no dong paras onyo kwiri eno ni no kikwene onyo kwiri meno ma put pe omako dano no nong'e ikom ng'o onyo bedo kwene man la peny man to atamani data wadwako man bore en la Yeah. pen madong church ma gira matin dakta don kai gam en ya o wer do wan en ker woro America nang man Yeah, tamo Mr. Pearson, look, Samuel, pen mabe mada. Tuoni no kwene. Tuoni kinoni pero virus. Virus, group of virus kinoni video virus. Chao kenne no tie gongyo we can lay kiwa ni ulik bana sino pegen peke ligituo ento ka dano bune ulik nyogo bu chamori ulik ase sigitraw no mo tuoni kidong itamani gongyo ole ka ake kumle mapat makidwara magwoke epian pol tuoni tie i Africa ole ka ti Africa ka kama obechere gwangyo United States your Britain time mono piani gwangyo no dana mano gitiga tiji Africa kagitergi kano ya endo pol tuo o tie o beri Africa mawiyati obe 1976 obedi a Democratic Republic of Congo kadawe 1995 2014 2013 to 2016 obedi West Africa 2017 Democratic Republic Congo again 2018 Equatorial Province 2018-2020 Kivu Province again 2020 Equatorial Province Paul Kamatuo here Africa recently of course to Oneni Uganda the variant metro Oneni Uganda is a variant metro Bakilwani Sudan virus. The first time, virus, name in Sudan. So, doing patrol, the Africa. So ka kira ati winyo waje kene dakta gene en kekong ga manang no yam no wa chamo chan en ga cha ka mukan ma moro le ngeo ga le man metim en chama ba ta winyo ngor ne umer dong olto dan ko gek moro ga cha le ge jo moro yo ge cha pen ga egene kobo tuo egene twal che tuo in car petim affecting le egene but they are just like carriers or something or what. Kaya not team affecting again, but again, no power now. Tie chalo reservoir ulit yo tie chalo reservoir but you again para si ento pegitu ento kada ini cher guru chicken doctor maraj ne chicken one magodano kidong mago primates kagwa tala yom ke gorillas dikum chitu gero nyedi they're more
nyuru ni gane gora padano gora primates similar you know so that is one of the theory you know kobo king on real tea you don't pay ngay kan ko yo wa ki wet na Pian ka dong chekela yela pian wan nyawt ka do dong ni muro dong pe dong polkare la pe ko mani kon bete ninge wa no gen pian en yada gera one jobu ka terok chameno ento gene ni pian ka kar me wadak chen manak gamu kan ga chaw lek ni joma no muro ne go ba muro wa yang pingo me kar no kele nyo tuo no gono cha nget ki do wa dong pian gen gi woro bo ke anyway wa be dong bala twin down ga gen ga nera en gama no dan mar muro ne to ale yeah now kita wa ni tu ne po ti Africa ni manyuru ni robe ti katime kin joma ko nyo gitika te mo jeme chano ngo cham le nyo gin ma kero dano ka gudu le idero ane ipel kelo tu so anyway apparently ka che nan tige ngar tige le pen ma kan ne chola bino wa ka ne wa no nan ken ma ro mi ne ka en jomate nan wa ke ta palo page Facebook group nano Charles Oriba tie kono tige nan wa nano ngaro chel ka no cho ngaro chel ka no cho yet Santa Bob ma mega patia ka te ka en for some reason but wa nan ngom cho ka en thank you for the program for today. Okay. Lomo dua. Mamayo kataka and I think this one came out. Anyway, Lamara Jace. I can't remember can No, na quiero request American piano no chalo maybe Dr. Mero gena mana o mapi monyo anything because you look straightforward doing it war. and no man left here. So I was just sending us a message. atiki gene pinga robe Get e-cup. Okay. Yeah. Mergen kan nan gen Dr. pa bet kilwa na ne bir duane go na ne. Can you be my dear? Well, bene. yeah atiki pinga Yeah. atiki pinga ngara Okay, yeah, okay, it's fine. Well, when I don't get no guarantee yearly. Maput che pa wadwa Dr. ngela pen pol utie ma we bien body in ka ene in mati wa kenyo gono tama me wa ningo nyo ka kwena ma inena mere ma dak ilo kum tuo we bola man pien ene tuo ma ko ben tie ilo ma megwa man pa jo Uganda kwecha per terni omero ki waj pere pien ka dong che wan machalo tar pluma wa kobo ngech polkare chabet wa winyo pitue bola che wa lengo go ene no po ti ko ni pa jo ene do pien tie ikom wan mate ikom juma ma go kwete timo dano gan kucha pia te no mer wari buchimo wa chiel maneno ngo matie nane ichwalo comment me yo pia wa giro shop berno wa kupe bene ka chiel pen kan wa fonye yen bene fonye wa che wa ribu do ga chiel ino wa take it down ngech ayelonyo mami ya winyo ke daktar te wajo kere maput pe yak wadwa daktar ka enene chagwak no kera no gen yen bene winyo wa yang wa mon pe moro yon chagwak won mon no ngeo ka pen gini chan well we want to the one mori mo ko pero ko muore ba pon ma mege daktar pon ma mege tidingo onyo tamango matie pi joma no ko be tie ka karo ke tuo man ma giti pa jo kuchani tam mo ba an dong wor ki tam pa dakta ka chiel kita gi waye ni pien gi waye ni ro ki boke ka mo ma tuo ko bio ki Uganda ku ya ni pe miero ka ngata tuo Ebola
mier pe o kam pe ke o bore ko pe ke timngo ti tuo ne du jodong tuo maraju tuo ma dong we ko dan pe tuo dong nga mo mier tuo la wore ka ti tuo ti kome we ko dan to a tuo rapien ino ma iri ti ka tuo ne do dan luor da luora yo ni pe be tuo mo ko ti mo mier gen yaro daktare ko ngune ni kari ka tia ne mer jo ma gi konyo ni no guru jime gu mu wangi gu mu wigi o abati bon apnon ma guru ma be mer ti no joni en per ma bien ka konyo dan ma pajo en wo tuo nyal den ni ka don ko meli in be chere wa ti kon ti do na ballo ina tuo ka ma ke konyo tuo ne yor tuo ka do do ni ka guru do wori ko be ko mi tuo ne do ma racho ina ina ne tuo rio ene adeke do en ko le agin en mu ogin ene corona ina yang ko le bino we cher kan nen la tuo ni ti en ki kere ni ko le ka cha imbere luor cher kan nen wa yi ko ne ko ngen da to do ki yi cher en bo ni ka to pe ki yi ni ber dong dan cher ko nyo ki yi ni ning mani no do ki no ken no ti lo ba dong ko ol ke wa ola o timi wa kida o ye balwa tuo peper tuo chiel ber ka no dan kar ke kar wa ka mo rim wa ka ya de ko no gi mo no du wa ka ngwen no gi mo no du wa wini ma le to wal wa chal wan mi gi dano eni na pero wa la tini ni o porro tika tuo ke tika aka gene ka rem tika bir ke uma impe guri wa guri jone ke ken mi ro no ka en doctor chok ka wek go kon wa lo ke liek ba ma i wa kan be balle jar ane ya balle kum dano wen ma ti pa jo pa ti ka wini ma be ya ti ka chuwe to twal i lo ka le Kong kong man ya ko gam kong man na he ti virus man ma ko be ti ka timi Uganda ni kino ni ene obedo gene genus Ebola virus ma kino ni Sudan virus ene kino imubende kidake kino tu ma no ti amoro no Sudan virus bien go be chakke ki Sudan mukene no bundubujo virus yo Thai forest virus ke Ebola virus ma chakke zero kama tu unene ye dokuru maknuone Ebola. So this different species the wang again subspecies the wang and again we can do Ebola. Yeah. The virus nikono gipimbo dong electron microscopic picture ma inone virus ni tie obedo chalo tol. Yeah. RNA virus. It's also called teleoviruses. Or they are kind of filamentous particles. In terms of width is about 80 nanometers, length is about 1400 nanometers. Measurements microscope neuro. Ma food benefit again. Le penti bot loramai. Christian, mo ko wa jolo yen ko pena nen no nga jolo lo ka yen na o la chien manak che a jolo yen no officially na ko po don gen ke me la peni bodak ta wa gen ko no bino carmelo. Okay. Foi to Jim foi to mina kare. Milok bana tin itar lu e to toile lokum tu
foi to dakta atika na kitung ba kan in pe ti ma be to wan wen ma wa ti mat pi am ga ma ba we ka re mo ti me con pi cha mo ke ne coño enta lego me ni ya ku ben ma yot ka ba lo ke cha ni ku ben ma yot yem gu ter ko la chi o dani ku mi wa ben ma ne nem cha ngam ma tiki gubo e kar ba na pe dak nem cha la ku lego ni ro ma la chi amen lo fo to dak ba me kwa ni ka ni Yeah. me bien me funyo dan do ko me bola dan mer ngi ngi tu ni bola ti anto no don pe ngi don kado o mangar ma ko me le to kwal ma don do to hi kitawni ngaro ni bola ti kari ka tu mo la ten mo ni ngar mo be ni pa ti gu ni ma be ki kun kare ma don dan ngi ngi tu bola ti ni fuda ki ko wan ki na wa don umeno ti chue ni yoro ti chue kada ke cha ta ni ba bola ti a ta ni ti ma be to to ni kwan ka ni ti me fo ni lwa hit ta tu ni cha ke kere lier ma mu mer eni nyo kai win lier glance ma ti gena ngur kan kai win no ti lier mier tu ki tiar ne akwe ne daktaro nyo ken ma jome Uganda ba ti ka advertising de jome medical staff ki wa kan ngal man ko me lier ne rin ti lu ngatu mo wa bien ko andano ti a fo e to al mi ngi ti on ki dano dak ba gu ga ni dano be me te ki bi ngi ti ni dak be me fo ni dan kere and I'm more one wang one panelist mo kay ne wang mabe o ti mi kon kon kan wa me wa ti ni ki ba dakta en to ti wa mo be ro ki te ni be dam ken be nan ki tian gem be gi be ro ma wa mo be ke ti wa fo ni ai na ma pia cha ma bo no me la penya me no pe dak la penya ma dak te to ya lok te man yan lon ke wa lo kum yak dak ta lo kum yak tong me ka da ngi man na ya Ebola no ka ki no ni Ebola ke dong da ta ma to enton kita da ti an yang ke re ku be ti kali in early intervention mano ki mi ya ke no konyo cham chi Ebola pe gui de te ni pe dong te ma pa ulu pe dak te lo kan Ebola dong to chi man dong ni ma da ti wa ne en ya ti pe ni ya ti ma nani dakta wa nyu gwa pa wi kama ki no ki ye yan ti jo kene no ti gi ngeyo chi mar mo mo dong tu ta o in ba ne che ti ki bora ti tu gi ngi ko mo mi ro re ye chalo Uganda gini nyu ya churi kenyo ni wa mo ti ka mo man ya te ngi ti ye kenyo no wa ngan ke o na la tu o wa chu pe no ti mo ram nyu chero ga ma ro nyu go bora ke lo wa tu la tu awai ka pin kuma ka da lok ti mu ga da be me da foi da pa Be poi penyi. Now, yat mana waje pirni be ka daktari ma no giti ko ponyen me chango tu chare and Ebola infectious diseases and near gucho chino pange ka yat ni twelve no ngi gong yo kin pharmacies community pharmacies your yat morgue and that come go infectious disease physician ti 12 bed no 12 bed ki yat ma konyo ka gini ko chon manot ko puti ta ora si dakta ma bene fo don pe ma ko metiga ma eno ni mono bene wi akan meno te chuen wi akan pa mena ngia ka question be kare but wa time kom tini kache piene kingang kucha ka ini neno kati ina diet metigang chela tiano cha nyoro symptom ene me to ene bola but
angen symptom ero rom ke mukene ka dongat mo ke neno kon dong umete ka chwe ngani ngomo mer dano tin kongo initially pian apo na joka when young kwani ding chwe dano but apo ko tin polkar ka now ding chwe dano either better change no there's something complication man patie ngomo mer respond ngo pian doctor in patie ge ber ge ke dana ke ken go dano ka to jo ge to dipping makamo no kamading o lo to ange dano te chuny man melaro pi wie te ga chwe piano be ko ba wi na nen ki gene tama ngo mai no mi po dano ma just initial response e kaga ma time ko re no ir na no gena te time ko re ni pian cherbo doctor Well, is oding katika chwe be ka initial isineno your emergency physician pen cha can again gitwero gene keto nyo twer packing umi wek remo obchwe. That's one thing. Oding pole kabino no gwanyo biro pinga to machalo high blood pressure. Yeah. Magwanyo ki kay penyo history de ngar a high blood pressure. So don't kill loading, you know. Yeah. And to kai ineno e chako mai berka tuo mano liero ti matek total kado ding o chako chwe eno non claro che lungo gong chwen ni a eni da pat o chako che liero che la ba which kado ding mono wero miero e tamnia duone dog rat, you know. Miera isinen doctor o meno yoto twan. Log manong tiego berger la pena nge la pena no cherbot. Jumage bieno pian emergency responder en ken gang kwecha no gibene tak no mer chere L center mo L center 2 L center 3 nyo ga LC1 but where any kono pian Poldano tidad with that passion ya kadong ngat magen ki konyo kong ken mage reo ke kuja no to kong ke dunu ma pe wa woro ke remo ke kanga so o mero bedo o e chilo mano no ngo karo wawane dano ma ke peng nyo juma tie ken gang kuja ke diara ngo mo mero ngara chil ma imagine respond ke don ko ni chere luoge ngarma machok le to matin your symptom mogo eri magen ngo mero go tim go rengo ke ngat dano ma ken mano ke ngo mero ma pat ke luo daktari cherga luo emergency responder ene ngo mero go tim ma chiel go idolizing at en yo okay olotomi algo mergo on PV mamen kon P mol ke remo che ki tien ya no manda ko nya ba ko beda ka ken en ka banan la penya petit dera ko twal baranan there's some point somewhere kerate ngwet kere wiya ga Yeah, nene na wajo ni gene district chera no gitiki Ebola task force. Ebola task force. Magen Pwony Me Chero kama nge gong yo tu por ye me chero ma kuno guru ke go chero ge neno su dok pimu atama no ni be ma da ka gitama ni ke be ni gong yo pe bola eno ka task force ro ma chero pimu be ma da yen ka gu pimu you know ya pe bola you know that might be a relief at least, you know. Yeah. Angene doctor itemo mi phone no bed twal anane pe ko pe ken in matinano wan ma tieno tika kele phone ma ilo kom Ebola ya no. Ene Ebola titwa chil mako be tika
ronyo ko padano e Uganda ma teka ko chuta per tegol to o bien mono o mi ngech borjo ma chagwa kon they may come in contact ke joma tege tuo man da ker ma tuo ni ko bo ker dakta tiga waine ko arge kore olo to nen in pe ko pe kenyo nen e share borjo kan me go bere ngejen ma don fut pe yak wadu ka ene wa chero nen ko na chero na ka wadu ka ene wonen ke de mere ke en fon ene wa cha o ya girena don borjo cher kamo pe ko pe kenyo. The Ministry of Health informs the public that there are confirmed cases of Ebola in Uganda. We, however, urge the public not to panic as the situation is being managed. The Ministry of Health further reminds the public to be on the lookout for any persons who may show signs and symptoms of Ebola. These include high body temperature, abdominal pains, diarrhea, vomiting, bleeding from the body openings such as the nose, eyes, and mouth. Please inform the nearest health worker immediately if you see anyone with these signs and symptoms. To prevent Ebola from spreading further, please take the following preventive measures: regular washing of hands with water and soap, avoid handshaking and hugging, avoiding any contact with any suspected Ebola patients. Any person who dies suddenly should not be buried but reported to the nearest health worker or LC1 immediately. For further information, please call the Ministry of Health toll-free number on 0800 100-066 or send a free SMS to your report on 8500. This message is from the Ministry of Health with support from UNICEF and World Health Organization. All right. For matek. Anyway, yo mami ngech get ma waramo gwa kay wono kere. Kachenen ngoma dakta tiga wayene ne. Itiga none tiga time campaign nane ulto yo kwane. I cholo ngech chot wek no la ko pangat erne ko ben ponya I campaign. Panelists. Ichawa nang waram nene kagen kati dakla pen ma data ge ram me ne bene nyo ka chenen in taking on kan me ram mer ne bene I ram bin me da ko data ma put pe ya wakelo jomo kene kamoti ma puri mer me te kere wek no gene ma put pe ya jomo kene go be wa medo fun mu kan bene no tielo pe ge topic matin. Yeah, message ma gina inyuro ni mono message ba madam again. Ma gin gwadini kai tamani gwa nyo tienga romo matigi tuo Ebola. Mire neni I chere neno medical professional we are. Medical officers professional will be in nen la tuo. Yeah. Ka gin kwer tiki task force ma gibi no mano guru ke tuo obe kamede. Yeah. And then atir benani treatment parabetum supportive care the look in kakin nedopi from down that well gonna konyo ben gin ma raj man bo ti wane kel ma kum nuengo ngengo ma pi no pe and perkin talk chứ don't kage chắc còn khi nó mê mì nó nghe nè pi amara no yeti ka dong gong yo intravenous fluid mon percon yo po pa le tuo yeah kidong kan ngara tike boy no tike rem ma tek ma da ki pole you know jake diaro ke anxiety mono la mira ke tika de to era mi no wo yo ibuprofen kidong blood products packed cells packed red cells platelets fresh frozen plasmas yeah. Then on a wajin gimna to kelu well
remo karoki your then platelets don't pay. So they will need platelets transfusion, back cell transfusion by replacing platelets. They will need back cell, back red cells, keep fresh frozen plasma. For that, yeah. Kidong, your community medication like only heparin. Then doctor girl disseminated the vascular coagulation. My usually consuming a lot of protein factors. Well, bleeding badly, So I can use heparin to prevent this. That will really help you. Where hospital care is not possible, Madam Mano, you've got only home care. Recommendation include using towels and soaked in bleach solutions when moving infected people's bodies, or when applying bleach on stain. So some infective control is very important. Yeah, it does assume that a lot of the time, no, it's here in the place. Yeah, there is not very much, hospital care. But in developed countries, intensive care is really the answer. These may include maintaining blood volumes and electrolytes and as well as treating any bacterial infection that may develop. Dialysis, especially kidneys fail. Yeah, they'll need to have dialysis. Yeah, so there's a lot of supportive treatment like yeah. Very well, doctor. Yeah. Now, Barnes, kachene kwen kamo ikan kama kapur la pentie po doctor nene o kela o kama leng onyo ka ngara tiki me mere nene be mere la mere let it grace and ona ne leng o kai ben kama leng kan mo ben o win jong itung bore. Duane ne pero. Apoyo dakta apoyo te puonyo wa ki lok ne bola maber. Kita ini tiero kede, kita tinyang kede. Ebola nem bena dok right bena loyo wa gana. Loke COVID. Kita ini tier na kede ni. Infection ma kau mede right tutuan. Yeah. But angi meri Uganda people amado time at least once or twice ni giti ki gina and ngi no dano and look mano tu mu kano berka tine pangi kano system giti well stock kidong kita na nere hini waju kenin ka ngate mo ti ka nyuto symptom te loke kita ki waju ke ministry me health wine dano ma gang ke nyumier pe gana gutem konyo ne mera tane eni pian obe kobo I kom dan ma pol I gang. So dan mi gwaka tutuan ka ngate mo tika nyuto ne gwak Ebola eni yetie. Yeah. Kidong lo ka chil ma ner ma ini wai ma ana ner ene yene. Lok me chamo le twaro le ket le mo kiken. Ma ke dwar ma chama mier ke gwaka ni komberi don ke gwaka ke lo ke chama le mugo en matiang ma dano ke gene pien kita ini wajo ke ni kobo ke kin le matiano ke le mugo madon ene kama dong tu nonge ye so dano miero angi dano mer ma ke ma chama tuo ke rinyo gi ka anyeri gi ko gi ngo ke dano miero gwaka tiene ni kita Ebola kobo kere kita unity na kere so ana apoyo ke luwai tam nyoto wa kita jimi mi time kere
ba dar mier go gwake yen gwake ene ye be weni mier dar gwake tutwan ken ma dar gwake kede dogang gwak ko ching ngo ki dar mier gwake ki ngo ma dano chamo tutwale chama no akitim mier dar gwake kede apoyo Better tell, let Grace. Ya dagger le again gi woro. Wa gena rachen dong cher kom le ma de tiano mana ka no ta ma tiano pa la ka le ma tiano ka ko yela. Ma down up look up pe kom yo to but anyway la mer lora mai wa te la pen badata. I think la pen manak mere. Look ma fudong Lady Grace fudong no ko look mutu yo ki mutu lady. Atani dama duong wa ku ya gu ka ya ki. Gi waji wan yang a chan mutu yo cha lutiano ma a ki ma la ku ja. Jimmy un kwar ma yang a chan gi mutu yo gi mutu nyiri. Man ko be wa cha wa ni gini ne ni kelu tu. Da ko be ti ka Johnny ti alok ni ngon de gini party niang ne ento mere tani mit bo ne war ko mani Jimmy do la peko mo o kelo Jimmy ma papa kelo fertilizer ki kelo food modified ni kelo Jimmy man o wero le egoni chalo telephone max gi ki no ki lu ro wa char ku ja yang na sa no pere ci mun jama ji chamu yu ki chamu Jimmy ma aki bie Jimmy aki ki boro kondo lak tamu kum cham Jimmy an kian Jimmy ma mo kelo me kim me don lobo gine ni go don ne te ngam go ka ta pa kien pin u yu ti cham ne o lir ki ti cham ne ci dong ko le dong en nen ta ka ma dong ki chiar ka dong go cham ci lak da tu cham ko ne me pe tu kum kita ta wal ni te beru tu kum o lir ñu yu yen o lir gën yu gi tiyo tu tiyo kum gi ento in madame ka kuni chang in da mi gi lak da tu yen in pe ti gi na jemi ma lir ti ke ma gen gi ginen pe lak da tu kum gi ci ti mi wa ki ja ento ko ti wa ni lak ta mu lok cham ji ma a ke lu now gina na mero watine na ti wati data pela penki come ento mero abi poi vi poi anyo no ka gwa nyo iramo ti ke lo mo na ma lo ga ti ka na tu mano tu ebola ti chang si dong ngo ngati ani ngo chal ba ko kan ki wa lo the long term effect of post ebola effect gën waxtaan ngo ma gu yen jo kene gir ti ngo jo kene wangi penang pin jo kene ngo kum gi dong be da ma gor kino dong jo ma gang ke ñu wëri ma giti ko pe nyang ngo mai bola ka de cham ki yen ngo ma no timi kumi si ka la penya ni gwa ko ka ma be ento e ti ki lo mo ma na ka ra ma mi ni wa te me ke down but thank you. Yeah, boy, penny. Now, Kedibet percentage, but down my thought, here down it on my chair. The toilet, I go, good care, come and go, intensive care. I mean, it's an example of Nyako, it is more to West Africa. Tiki Kelo, the Royal Free Hospital, Tiki treat. Donc, din Mathieu, to toilet chaw, get on the Kedi Chang, Chak and no virus for tea. To toilet, Mir Kipim, salmon, and a omaki gini tum cho magunoni tar kene ni due de mano putu ebola no virus puti sana manyo ni
Como couple, como hot na mano in iberica. Hot na mano make love with. Again, I don't know, Peggy exposed. Tiki no about us, we all two. Yeah. So, kang ako chang bir mon. Let you job bir mon. Duel this at that. Again on it. You know. But stay in the 7. Yeah. It would really be a welcome in Kadano. But it's still a rarity. Yeah. Beretal ngini data tia kama wala penye ngine wenkwar Kenrich nyingi no Kenrich anan tika chewe kai ni good information Kenrich thank you la mero bena I watch it take my mera no bina meto ko ngopot pe yakwa chero nyin men kwano cheche ngara chien mo chewe kai ni. Yeah, Benya no bene Christian no gamane bene donc the balomere nati nano the effect of Ebola and support but you mano ko a kitu ma ko men in case you mano ko cham no tinini e tawgam kedong amero no mere manno pen Christian o gwe lo ko yo kenya ngene jimi ino ke charga yo do mer pe You know baro de kaya no Deko pala mo Jimmy. Uli do mer ke ba pete bor ko pete yen. Prison jam enene at neno ni kumbiri dano ma pol giti kanano lok me no chamma jeko pekar ma jok kare wale bene ki neno crossbreeds mano le kar mano akana no ke chamu cham bene mage kero no kar mano ke ken GM modified. So the chemicals mage tiu kwere kom cham ne igone kit matiga nene kwere most likely having severe impact on our health. Itwale jumano gutiga mapeganyang wa mano tiga time kawane na momot pu wol kom kar ko nyone based ngej ma anangeo ngarmo matiga dan matimo bende magitiga pura nyogi mane no ne anyogi mano ki pur ne kar mo kena no kitie ka using chemicals tell me weeding medo enene kar mano kitong enene anyogi tweedong bienne itu kiero gena chemicals enene we on do na anyogi chama dong don en no dong tiga dong ke chemicals e so no ne kar mo kena madano tiga chama jeme enone tiga kelo peko mapol neno ka ko ruwaneno la nature neno news ama tiga ko ya duwate rate me cancer iloteno iko bere duong to twalga majeme eno miero kingi jomo ke tim research work kunen matut ngo matiga kelo peko ene community yan kayam ma wan wadon no log me cancer no pe winya tata twale community no do mo kana bene to gere eno pe ngi to twal ngo mo na no do eno ni no rate me to no peti ma kombere so waneno wono ne wun jomo tigang ngongu bere matwolo yat ene mage tiyo kwere me wak chamo tongo yorone adugene bibeni ni komdano de kar ma laj ne idong cham kana machalo no ke kelo ni ya wal food kelo cham ene mon ke gamu ke kwena nyu kodi mage kelo ni ke pomo ke badan kodi ni ke gamu ke kwena kamana nena mo mor ko bedine nyagal wor ma moti borro kan macharo cham waribe enti ga doko chien men neno kit kuri ma yang ma chon ma chuliti kerene kuri me kal kuri me kabi kuri me anyugi kuri nyik potter yala mala kwangi kunyigi ki bog enene mirne non wa ene go yen kuri ene tiga rwenyo don kuri mo kana ma tiga kele ki ga bir ma papa
preservation ango magitero ikum chamne enone wake gwakere wakin ma o barwani ge perni no tiene ni enone o mera ge nan matek total wakwane enone jem mo kana mabino pore ko mo mano wan po wangene olo twal juma wango yabe tie juma ko kwano tie juma tie ngej mo romo me kwede tien lok ne tie mer wakonyo wuno ka kenwa neno cha tamne gin ma rom ne eno mer wa bet wuno ma wango twolo waneno pega matiga bieno ngom ma mer ge tem me ko i pega mo kana en I dok chien we neno kuri ma yang ma chon bano ge fur ge ene cham ka dan pur cham tim wuno be po char cham mo wen twale kuri chalo neno ko bere pe no la mola to age ene ko bere pe no ichak neno ni tage chero chalo ikirgo matiri kuje kuri mu kana egene futie chalo kuri belge ego mu kana mano the original la royara ge ene bere futie so ginani ge tem go na pe ge char chama wange go mo kana me kuri wa pe ge nen no ni pe ga dong tiru mara chotwal igam kuri ge chien mano kuri ene tige tu chala ko be Australia ka ikin wane ngaro a me chero pe ge ye tio fruits me chero yangi tamane fruits ene ma ini tie chero ko ene tar mo kana no tige kuri mara mo chero mi infection yen ma me so one ben me wa be du wono kin menano kit type me cham ma ngo ma gati ga kele ne borwa atamne apo to alla me go Christian me kelo la maleng angena deviating man no kelo me bola but still put long my health atamne apo to all. Thank you. La mero bene ma put per ya ka quando question ene menang ci wan ken me pen Jesu bene mero manaka ene ban put per again quando vai For it all. Man a keyboard Facebook user ma waja ne porch board panels actually arubo ki leb mono la penya chiel pingo ki chako nying virus ki nying lobo kuni kar ma Americans president uluo nying tuo ki nying lobo China wi lobo owoy komo me ario tuo Ebola petwero bero ni tuo ayuba chalo chemical warfare makitiyo kwede me atema ikom African unyo olui kikama igwako geni ye ba ageno ni la pen enini yin pe romo gamone ati pe rom metich mamegi ento I romo bolo ichar lo apoyo oriba so data ka kon wa ka dong la men wa Jesu bino well apoyo la pen atamo ni atemo kan no luodu gina ngo wa ga cha ko ning tuo ni Ebola pm unyute Democratic Republic of Congo idok kulu makim lo ni Ebola too well ning tuo do Ebola ti do mo wa team donc ka wa Ebola itwer ngene ento bir kingene enuni refers to Ebola virus disease no Ebola hemorrhagic fever more like ning to a child to all neuro the state at which the disease is makapuri nyota nyora gwa ino gwa marmon tiklier ka ba which kidwana let anu ka do mede mauda oracho put it all no putting thing your eat train your honor chadule not here mono not good it ada gamo questionnario nego ni ono virus ni ko be virus ni yuba no ngeyo kita terwadi ni virus ni bedikum le matiam chalo le mark gen pegino to ento kawano chero wacha ma ko le
to know to this applies to game more and no chap to take to and the Euro and the kind of one church okay and to know yeah and long look to Kenya. yeah Damn variant metro my community Uganda and any it's called the Sudan virus. Telocan is the variant of virus mark uko nyote Sudan any community you down in Uganda to travel. Yeah, no better pian la locachiel no tem wai na ne ni o ne pinga ke cha ke jing lo mo kene mane ke lo jing lo mane che ke kar kom la dir lo mo lo but eno to ngeo ro twele ke ra no nying cha ke lu cha nying ka be cha nying ma ro dog dan che ene o ko o bit ya che ke mano ba ter ko pala kana la ke ba per no but angere no tian lo che la mera Joyce bin ka met ko mana chawaron tika kera wa cha ko ya Okay, you apoy tuan. Mera en mo na ka lo mera ya cha nying jemi me cha nying lo ko pere. Ibaro mien wa gimi ero i America kuja watigi gim mone mi luone hurricane gi chaga nying en ga bero mone ko Carolina ge ko nga Sharon ge so pol kar ge nero gi moro time ka mone gi chaga wan kumbere ur furu kar ko pol dan me nyala ge 1962 pol wen nying go ur ero pegi tigi bero Uganda ken go kat ge tigi lo ka wadwa ta so bola ka ge chaga nying pi river money Congo kuya obi o we Liberia o kono wa kwena ge West Sudan ge so en kir kwame wi lobo no dano wore kin pen we jimi kope donc ando lo mama polo to dakta o tire wa jimi ma bejo madama an ko na legana cherbot wan mo tipajo eni lokom Leon Petit lo me bole ken Leon ti je ma pol ma da lo kom chado gi dysentery kono kare wa ngok bene ka ngaro no virus ma ngok ini chere ma ata in me ro no ne chi Leon mier wa go piere tek tutwan ni chingi lo cha wen je ma ini teru kere lo ko te bola ta corona bene futie corona futpotum man dong mere je ma tiga bieno ka dio wa tutwal tuo ma rejo ma dong tiga bieno kar mo ken ka bero linga bera ta we en gwok gina choe me bible ai dong tika time komer kir yange choe ni tuo maroju bi bero tie wi chi wan wa lego bere baro bane o time wa kija kon wa bale ya kena ne no winyo mama wajo ni tien tuo ne dong tika biro ma tika ngae wang yeri o bene neno a lego mera daro lewa ye leo piere miete tutwan daro mero bet mach gi luoko ching chawe katwere gang kuna neno karcha bibiro kidgum kori gine jerken on magi tuju chike kero tap maybe tika kabero wen Kampala kenyu bene tie chike kero chabun katwere dano wen bet ki jemi eni paje ge ikero kom dano donyo bieno kele pajo ni luok chi ma input pe donyo gang pala wor we pekel pero gidong kero dakta tero kwere ni Gibere kero ne waneno ke the Jume World Health Organization go tiaro kwere malube ge bola mati Uganda ni ka woru komele ana ngeo pe wat tek mama kwanya pe ke ne ani woru gi moni titi wana in bene riyo kalar ne kombiri ini kondo wa lubu chik ma Jume or yar ge tiaro Jume World Health Organization ni tiga tiaro ne barwa pien gen jemi enene wengen go lwek ter go nyango ne gin en mageni mi boro ne pira tek we go lar ko wa don gin ma pira tek ma dong loy wen kai ne ro ngaro mo ne ti kongi fever kare ge ken rombe ne beri bola rombe ne beri covid en ma covid ti rombe ordinary tua bor ma no bere tika biro eneno en to no mi ro dano nge kin ma gen gi ngo gen gi beru chok ko ge ngat eno ne
Kitiete wat kenyo ni ring what daktar el center mama ticho pien gen gi puonyo gi kirme tik gi jemi chalo eni. Kirmo miero go nem na tuoni no gi tie gi lemon white kit manor gi mio. Overall me ini rugo weng weyo chi wetini weng no tie kirme handling gido no gang kuja ber jimi jale on yar no bojo ne daktar terna nen kanya wachi tawel magi gigene maki kere bleach pien bleach ne ko kwini en marajo egunio virus ke ngagene era ye ki treating ge ngama no gwak beno no komedo ruenyo eneno pe me makane gi ching kuman pingo no karmo ke daktar peromo o yor kama down tie i area ma down tie ineno abiru kaneno piana tigi website pa jume World Health Organization magi chwala every day gi chwalo gene ki chwalo kira jemi tiga time kede wulogo wen pe Uganda ge kan en man tin mati en Uganda en kirgo chako kero chaka ki mobende kenyo kirgo tero ineno ento tuwe bola do ri i gene i Africa wan wange maber to twalo men wa me amara Dr. Matthew Lukuya kono ruenke bola kila cho ma umiero wa po pere ikar eni ma wan wa gene watie I perme ko bola da gene itar pa luotin miero wa po pere ko ne ga chano ro ben wa bile go pe family ma mega ma eno wa ngeti ange jemi chal eno miero wa gwake la bol mo ken ma miero bol ne corona en ma wan wa tuga wati fur wati ye pu po karotu jo ke manok eno fut po karotu tie dan mo arange ma ju mo ken I panel kan gi ne bene ma ko no rueny la tien ma age pajo la tien luo ma dong paro ma luo nye kaka enene dan ma dit dan mo tiyo bene tij ma dit la mire ono tie ki corona en to pinliet me wat eno chero kaneno la mire gin mo time baro men wane la mieno to en bero to ma dong waruenyo dana rio ora chen kar mo keno mier wa guoke wuno pe wate en to kano ubedni en unen po uwinlo pa dakta po chere kono en kometie wa kono en yigo na mena en to man pe mano mier gi yigen la mena wengi na rio ineno chi kon wa po pe kwa na machiel meneno ni gin mara ke we ka kenyo raje we oberi kwang de we oberi pene tien lo in pe par pe wore ko par pe wore ento yen yo ma romo konyo ko ngat enoni ineno la ngweji che bod jume oriat onyo ka dakta mo tie go chim daro kongo ahoge area mala tuo enoni ti yeni daro kongo dire chen we la tuo enoni until jume oriat go biro go neno ngoma tie gi pimo karmo ken rom bere en malaria ge kan bene en karmo ken rom bere en bola ge come bene chi guoka pe luor kire nya chulu wajo kere ni gine no biro mara jong walego ba konwa ge ie we wa kar ge ie gida ne ano we history me ge kenye why this is the fifth time ma ikono biro Uganda ento ma wana ngene ario madon ma oberu tie eno ge why man dong tien ma biche dong ma dong gene Uganda munyoro ne gini puti ga wer ene kin pen kero wana ngeo kere Uganda ti border gi nga ge Congo chikar mo kene chiange area money dog wire dog dugu dogi chako dog area money ka dog dugu kumeno tika wer around but twin wa bene yom kero ne doctor sido ter kere ba wani ya community ni egoni duju wen ka yomo tie yen en doctor ma miya yat egoni dano unen kin me neno yome no yat we kadi bene kage yene ge gware ot pien gware pe luoro no ila ko man gin ma tam anati kwere en man hawa cha chen afo to ala fo mata Very well, managers. In metiwa kenya make comments o me comments makwano watia odong pole weng ngara chiel Facebook watia wani peti winyo dwanwa nje wa network tung bor kenya chegware ana yawo polga kan weng tika kar be genamo on chime on and off ka gwak maybe the ram resetting yeah blessed one nyinge ni man luone blessed one nya pacho
Yeah, Paja. All right. You have a good evening, family. Or for matter for attack. Kwan lewe chile kon ka kwan maraj kon nak jomo kan bikare ko man pa. Pearson. Anana kar ko mas me kan for chicken in merek nana wa tiene. In meti wa Kenya. Phone ma agitar plo kan agibot in meti wa Kenya bana. Nene kay tie geno mo may tamne pier tek wakal wa ka enne. Ibine waji baro kan alto wanene pier tek no discuss again pilwa. Pian ka in lenga ko cham kan wo pe o ye ba ke le bana wa ban wa bering edge. WhatsApp na ma meg watie Facebook page Kenya may ramu nana ne kono kache nen imero kubuker wa mabere tol chet link tree ma megwa magawen tie kono urie kare link tree kono kai cho mere enter palu chipiano ko ma ina bet e comment kenyo side mo kan mo tio kere tie ma pedar ne yenya bene ma kai don gawen tie kono YouTube, Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, going to Karwa, Katmara Bet Kenya, Kadio, and going to Kenya. So, what cho ya gire me yob matino, Kakernan Carabana, data, Umini Wangate, my better than my dogalo, my two Ebola, and catch it in my window, and a guaraki, and two and a kamare. Probability ne chances may love it now. So nane ulto itote kache nando kono tia win symptom madakta na wajo bene chere ariarati you watching on matie kay birani tike bol nane diara kinga dano wa dar po bet nger nane jogo dano man wacha won ba ko diara chen en kache pe wajo ngate mama be wajo per tol pe chino dano bino pore komi chino tiga nya wen tu en ka dawra chino chane kon da attack bana put pe o ya gere panelis ngarmati gema mera matete wa manena wa don kida ke amaro mo gena dek wa no wa ger yum matin lo ramoy we min de ke ga chiel at most ben ne wacha okay Poi dano weng maguta kwani kargi me winyu loke kiban me Pwony. Now ke winyu loke ni tim kip na winyu daktar ke wajo ke. Ke ne angar mo penen ma be pe galle ring iluong pi joma professionals joma ngi me tiki kum mate oni. Yan in mi be gwak kumi ka wek don gwak ram gwak la tu ne mo kene ma be ka in be pe gwak wun wa ta ho ni wun wa tiki tu. Ti do ngat anga ma konya la wore ento ke na ma mete na ka mi mo ko tam ki tam pa juice la mega juice la mera juice a tiel a mi mo ko tam ki di lok me wa ti down ni go fo ni lok pi gi no gini am da bi mede wi a meda ki ken ni kita yanga chan covid no don ebola no ti wa chan ento chim wa ko be daro ngeni tu ka munyon tu ti ka nyon because of chim man do go waro yor ento mi ambe wa fonye won no jim mo ma chal mask de ngiyo ke re wa no be dien ku e ti ka wor maybe don ba ebola bio ma chiel ebola wan nyu ebola ma dir ku ka covid bio ko la bon mask ko down tu mo ni wen tena mask ni ebola da ni tap loy mas en la me ke ru kong mas ni da ya no juice na di ke kat juice ka con screen cha wen en no ko nei ker mas ni ka kwere man nok mi gira no yor men No ti bagging ana war ka ci public transport ru ko en ne we en on ye gina mi one thank you for it ko mo dano do chu ko en ga ru ko en gi dog bene pi mai ru gi cha bunu nyoan sanitizer bet ka war kere I bagi cha wen kama yini bero ko ni ma ba ko ni donye taxi ko ngo tige kar war le tak tugi wir ne chi en bacteria mati chi ka de ru chi bene en I think my bad. I think my bad. And Chabuda be paid here will money ma will attack. In bottle ka any kangar monty and the passil money ma yellow ni.
kinyor ni ma yelo ne pe ma green ma yelo ne tek la ma green en ma lo ke gemini oni ki kobo ni map pi chupa me renzore onyo kama lo kamiti ye bet kere ni mor dan kar o kama me tikeni ti dunyo ti olokoni olo tak pe bel ma ran se twal ti en lo kama na ni ki mask do bet kere la ma nyor kwani tikeri ba ke chawen manyuri rom be don ma tiri roy jibani roy konye keni dini do tika bino no dugu don ma am ko be wadano this 3 years arno bole one covid ebola 2 am dan ko ebola 2 be ko wangi ngom ke ma ti bien ti timbe work mas antimbe be wi ko pe yin pe chep ke no dan ni no lo ti no imiti mak gi mod gi ha gi gen gine do gi ko ke na kadi na baby matidi nen kitchen dire pe ni bere ni ina ye mi tu ke la ten man ko na wen afo e pa bi la ma do Doctor, madam che put pe yak ba age kan taman lo dwana ngom be ron chola bolwa pe fon matien onyo madak lo kon to ebola waten de ke achel wa wonen ken me dolo doge Ana foi magine Christian mio. Ama dog en tirni kombedi dong pier tek madani miro. Anen nio baru mas baru ju han jele singwa. Mono miro ro be dong daily thing pier tek otwal. Ana foi tam ni no ni. Naga Chuma and ma Udon Uganda is not the first. To Kong Yao will in 2000 and a to Ubino actually and Obino okay the pair. So Ebola is not a new thing. But mir wa gwok kede mir ki gwok ma tek ki pon ma kombedi winyu ni ka ngaro ni mo ko let long dak tai gu chet ne web gu pin ka ai dong ni Ebola we ki mi o kon ke ko me ki mi yat mo pore ka mi ko chon verbo ni on arman romo chan kono put tek da ni pol down ma giti no to e Africa pol le guitar mono gem tek ma da yeah kidong Pimo chalo gine white blood count came elevated liver enzymes aspartate kidong Pimo be disseminated intravascular coagulation mandang wira wali adom klemo mono pera tek mada pn until kita nodong the disease long advanced kid biro gipim ma bene pero ni ngejni do right ma very intensive care ma no intensive support chiramo chan yes no doctor kidong tuopoli Africa yeah Imagine nene ni tuo mukende chalo malaria dengue fever Marburg's virus disease Crimean Congo hemorrhagic disease gen ben gitie kilasa fever kituo mukende ma jab kene nyute chalo ngene
typhoid fever cholera king of diarrheal diseases bol tuo mano tek mabir bene ki pimge en ta ken ke de Ebola tuo ne bene perge wa ke lugar ma da mir ki pimge wa ki mi yat mu pore ti so mabir tek yo chen ne ne doctor but gitu ki fonye tuo ne pen pe ye Ebola ke kan you tuo mu ken ma chap ken you to tell Ebola well me yat mu pore atama we ko kuma Bere to doctor bere to fojikan boten pe kwanya kar ma mege matin me fonyo wa now what kera wadi kana na no chak o ya gire mo menon do de chako la mero bena tie lok ma mero wajum ma gire bye bo dan ma gire ma put pe again pen nang ina marat man gom ko me ga wo ni ko ko pe na chakro Ano kaya luo pa maluan kon kaya ngoka. Go wala. Ano mero wa ko da wa ni lo mo lo ko pia ta ko ko mu. Pin ka ra na mo po chere ye. Wa ko ne ena konyen logo ni bana. Ana ta na po ta twal. bere to Ko la de doctor sisa cha me bien o me mi okara ni. Ko in ken ma jui ko ma ba ma ne mi ne. Wa kere teach lego ne juma bene ko bere biwa ko ker bene teach man gin yo achiel ma wana mo go ko wa ko bere to let it rest endong ma mege kono duan pe ke nan ke berge Tara mer po chicken ki doctor chae ya po panelist pe lok pa pun ma bejo ma beno o medio we pun pa doctor chae ki lok o tam an beno message a chile ken ki gwoke yen ene gwoko kaka ene gwoko duk ot ki gwoke ki tuo Ebola pe tuo me tuo ki gwoke bere to mami o re ko me an eno man check don chilo wa ilo ka chil dong pagi bedo fonyo le ko loke bana madam ma pol ka ko winyi magiti ka winyi ne ko winyi to ka kerti kira jumo kan do lo ni yen lo ka chil pagi bera noy ne ka noy ne ana ta ma fu e wuto to lo tene ba ko nyu ka ka do wot ma be bere to or ka dia ma nyen ti da ko ti be pin ma podong pa luon la mera Joyce me tero wa chwin ang'eyo ni tiene panelist mokene kom ge poti neno ge tien ka ene timo mako kom ge yao ma gen bene go chwalo mod gi la mera pastor chwalo mod bodu tie no commitment tie ma mako en bene mera Caesar bene tie no tije mako komen Caesar public ya no nyinge no kain duong ke Dr. Alfred Banya bene tie mano tije ma command bene en bene no pian pe wadi ma be atwal barang ene tiga la no tie Alfredo Karayot bene tie mano peng no kwan ke teach bene tie ma komero mer di ben ngeo ne gang kucha gula wudi ma je dong ken no kelo wi ma pede tem ne chalo ngweo ne kite yu ma gen ma te te kon chi en mere on dano pakalas wa ngachano piano kono ye but kenen bene eno no kare bibiang borba kan ke jomo kana matio gitar palo kachel ke jumanawa o borge foche kan ni komo pian reboching ene me fon ka ene oro to nyorne watie dana chel la mera joyce alene bien te wa twin wak no bana bula twitch onen ken ma ene ramo karo kwana ka ramo karo ye jule matelo ba afo to twal jime afo wa lego tigi gi lo ka chel mero dano po bet ka beru kom dano pong kom dano chaka ma duong meno nenen gen mo no mera wa chan wi ya wil avoid public places kom no dano chaka cha wen ange meno na mo met ento ko be na met meno gen mo na mero wa ne dong wa lego ka chel
ai ro ba won wa matwar do cha man wa bini nyimi e puoi pi jemi do ma beje ma ene timo pi wan puoi pi kwa wa puoi pi daktari ma tika ma tek lo ma papa pero me tuo ma tie ko onor lo bolu corona ma tie Ebola ma tie Uganda gi lugu mo mako but Uganda chalo Sudan ka chiel gi Congo mano kar mo kan ben no peko en ti bodgi walego ini nen gi wang me kisa were chwal chang obetie were agire me tuo en ne obetie walego pidano duju magiti Uganda chaman ayrwar me kisa ni gwoki kituo en marach to twal en ma ter kwo padano ne wegen gubed makuno gi ng'eyo kuom gi mano ki gwake bene mano pedoko gubed gi luor cha weng wek imini gi yot kom imini gi reassurance ni jemi karo ento matek mal karo weng ena no ogwake ki peko man mano tiene wapuoya bene jumu kena ni duchu matin gubedo ka winyo wa kaber ma pat kama gen gitiye wapuoya pe miyo jemi ma ini miyo bodge meneno wa nyo me winyo wa kaber ma gen gitiye mere ki gwako gi wek bene cha biet ma bino no pudo wati wono ka chiel ka ene ka nywa lok ma pigi tego ma mako wan ma chalo dano tutwal joma agi tung kumalo me Uganda I northern region gi luo kaber kama gen gitiye man ene puonj ma ini miyo ni kara ne obetie bot wa wek wa logi waniang dano nyo dano niang wa puonye jim mano pier tek pi kwa wa dong arwon me kisa walego pi jo duchu magitiga rem me kom ichaman tutwale jo magitiga tuwe Ebola Uganda ini change wek yak en matie mono ni uye kom ge chang walego bene pi jo mo ruonyo dano ma megi walube gi tuo ene nyo tuo ma pat ijing chwiny family ma megi manogo donga ng'ech kan magitiga rem matek dong ruot me kisa ina ye kara duchu ijiyo chwinywa ipeko duju ma wan wakar kiye dong wa weko peko wa duju chi ini tingi wa wek wan wang'e in bene wa mede gi lego kony kiburi ijemi madiyo wan walego man machiek pi be pa wuri Yesu Kristo ruotwa amen Bere twal piman nong bene kelo wa dong ya gire ma yumatin ken manen la mero biano kero ka ene ni ma kicho ka ene joario ma ko bere giti in isolation ma giti ariat ma diet ma kit gumeno ma bektie en men to Ebola en no ma do oko wa kit gumno so yen ma tie ken pen ka mo ken to ni tie ma ka ta ken pen pien dano woro dano long ken pen so bed mai gwake lok ngo ma ge wachi pien gwake peluoro pe mano bana ba kelo ya gir ma yumatin fo chicken in ma bana no ya chera pa na wa chawane ne imere ke sharing ne ma wa kelo ka ene ki kel ma bore bana o way ne jo jaka mala wono o ma wono da chia de ke yum ma be bino rola chech o gwa kon duju bye bye ja kamal Ai, mot mi ke, mi kavi. Kamere baro bella jo. Kamere kyo